Ibang Angga tibo ta. Awak melayani Bang Angga itu tadi teh. Kamarah, dali. Kamarah na siya si Lolo. Pas Bang Angga tibo nyampu. Iya pas kebetulan Bang Angga tibo. Nyala rembelan sok. Iya kayaknya masuk Bang Angga tibo masuk ke sebelah kan aku tuh. Oh tuh. Ya Allah, nanti kemana Pak itu nanti? Arah ke situ ah. Apotek. Iya.